Gde ste, brate? Ja sam Moca, imigrant, brate. I ovaj klip se bavi pušenjem pljuga. Ne, nego pušenjem kurca. Pošto ne pušači tebra ne vade ga iz usta. Teorija zavere koja se trenutno na planeti odvija na račun pušača pljuga. Znači, ne slušajte šta vam mediji govore. Ne slušajte šta vam doktori govore. Slušajte šta vam ja govorim. Jer evo, pogledaj, brate, ovako. Znači, ljudi puše pljuge tebra bukvalno od kad su naučili da ih motaju. I sad, da li su pljuge, brate, zdrave ili ne? Patorima, i ako popiješ 19 litara vode na keca, brate, neće baš da ti bude dobro. Ako me shvaćaš. Ali zašto oni to rade, brate? Rade pod jedan, da bi nam dizali poreze. Znači pare. Šta misliš ko uzima te pare? Zašto to rade pod dva? Da bi ljude bacali u zavadu, brate. Zato što ako tebe nauče da pušenje nije dobro, pogotovo onaj second hand smoke, ne znam kako se to kaže na srpskom, znači oni tebi programiraju mozak da ako ti sediš u fićka, neko pored tebe puši pljugu, ti ćeš da umreš. Hoćeš kurac. Mislim, dobro, ako si alergičan, brate, možda. A, brate, neko je alergičan i na pse. Kako pse puštaju sad svuda, brate? Dobro, opet možda ne u Srbiji, brate, ali ono, kao u razvijenom svetu, da. Inače, šta oni rade, brate? Oni, brate, rade, zavadaj, pa vladaj. I onda, brate, imaš masu ljudi koji samo kad vide pušača, odmah krenu da... I onda dobiju rak bubrega na dnevnoj bazi. Ko Woody Allen! I šta misliš ko uzima pare, brate, za te lekove, brate, i za te tretmane, brate, nego farmaceutska mafija, razumeš, brate? Drugo, brate, vi možda niste svesni šta se po svetu radi, ali evo, vidite ovu zastavu iza. To je moja zastava, brate, iz države gde sam ja proveo svoje detinjstvo. Gde koincidentno imaju neke od najbrutalnijih, bar je bilo kad sam ja bio mali, najbrutalnijih antipušačkih tebra kampanja. Jadni Australijanci, brate, znači Bog im dao sunce, more, brate, životinje, lepo prirodu. Oni sede, brate, svi prestrašeni od pljuga. Jel znate kakve su reklame bile? Evo, matere mi mile, brate. Znači, bukvalno, ovo je reklama koja bi u sred bela dana išla, brate. Znači, ovako, metalik siva soba, dolaze, brate, dva doktora ili šta su već, ono, bela odela i sve to. Stavljaju, brate, mozak na sto i seku ga, brate, razdvoje i krene da curi neko crno sranje, brate, iz mozga. I onda piše, ovo je mozak bivšeg pušača. Zapravo našao sam reklamu, brate, odgledao sam je opet i dobro, nisu mi baš mahali, ali evo pogledajte sami, brate, kako ide, brate. Când vii barier pe la noi, să nu vii fără cipoi. Da bă cipoi, joacă fetele la noi. Da nu mă șe, nu-i cipoi ca lui Badea când începe a cânta. Aiu că iu. I onda sva deca koja gledaju to, pa gledaju svoje roditelje kako puše pljuge, jer su te, bra, ono, odrasli ljudi, imaju odrasle stresove, brate, moraju nekako da se smire, bolje da puše pljuge, nego da puše, brate, vutru ili, brate, da cirkaju alkohol i lekove, razumeš, brate? Moraju nekako da se smire, brate, zato što ono kao mora se plati računi, mora tom detetu se plati škola, trening, brate, sve košta! I onda deca te, bra, gledaju to i ono, brate, u paranoji su, brate, tripuju se, brate, brate, umreće mi keva, umreće mi ćale. Razumeš, brate, koliko je to loše za dete, brate, da gleda. I onda to dete sutra poraste veliko i, brate, ima rak, brate, sranja, razumeš, brate. 65. tačka dnevnog reda. Još jedna stvar koja kod nas postoji, a postoji NPR u... Nemačkoj leale. U Švabiji ti je, na primjer, zabranjeno, brate, pušenje pljuge dok čekaš bus na buskoj stanici ili voza na, brate, voznoj stanici, ali zato znate šta ima na svakoj stanici? Svuda. Dobro, možda nema baš na onim buskim tamo negde u kurcu, pored groblja, razumeš, nema tu, ali generalno svaka metro stanica ima mašinu za slatkiše, brate. I onda ljudi kupuju te, bra, krofne, kupuju te, bra, kocu, kumene medvede, snikerse, brate. Mislim da je jedna pljuga mnogo manje štetna, brate, od svih tih sranja. Znači, šećer i to može, brate, nije problem što su se svi nagojili, brate, debeli. Ali pljuga, pljuga ne daj Bože, brate, ako pušiš pljugu pored mene, to znači ko da si me stavio u gasnu komoru, brate. Aj, mrš! Znači, da sumiramo. 1. Dižu vam cene, brate, pljuga, brate, uzimaju više para od vas,
stavljaju vas pod još veći stres. 2. Proizvode vam rakove, brate, i fizička oboljenja na nervnoj bazi, brate. 3. Svađaju vas jedni protiv drugih. 4. brate. I 5, brate, podižu nivo gojanosti, gojaznosti, brate. Što znači da niko neće da se kara s vama. Što znači da, brate, će mnogi ljudi da vas diskriminišu zbog vaše, brate, They see me rolling, they hating. neće se karaju s vama. U stvari to nije ni tačno. Ljudi hoće da se karaju s vama. Karaju vas, u vaše samopouzdanje, brate, jer kad se ugojite, osjećate se tromo, brate. I onda, brate, tripujete da niko neće se kara s vama, iako hoće. I sad vi meni kažite, brate, da li je pušenje toliko štetno ili ne. Ili su samo, brate, Liza Drejsovi, brate, krivi, brate, ili ko već. Ako znam, ljudi u poziciji moći, brate. Mislim, ono, kapiram ja njih svaku u poziciji moći, konstantno uvek radi, brate, na održavanju svoje pozicije moći. To je priroda pozicije moći. Ali zato mi treba da fight backujemo, brate. I da budemo u fazonu. Oj, jarane, jarani smo mi. Ne daj jednoj ljugi da nas zavadi. Samo sam to hteo da kažem. Nema veze, samo kaži i samo kaži.